Oke nah, klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Magalo tonget tuh di temaku kusaka. Pasal kamu doi. Engke si minum-minungan. Aku ya senior. Yan beda sepo isakai. Ipo ega warnana. Logo res kandang ayak gitu. Rasa liku gitu. Iku senior, rasa agak tuh. Jangan mutana kayak saka masalah rasana. Pak ya dia tuh penting ro. Yang penting warnana. Warna lebih butuh. Warna janda. Mantap. Ini senior ko janda. Apa ya senior warna ridit tak? Rasa agro. Ku itu warnana tuh saka. Rasa ungu. Tapi macam nita senior. Ini gak kita buat apa aku saka makan dalam macam ni tu. Paya wiseng ye, unyi ye mapai. Coba senior, masa kamu beli? Iko saka. Aku lo aku mau pesang. Iti temu dulu aku rode di laleng. Maka dia warna nama gelo pesang ni. Aja tak mau pesang bawang. So coba. Ai, bakke kayak ini terasa ani. Mana ke senior? Baki ko. Asyik memang main penanding sih. Iku senior, baki ko gremi terasana. Papurata eh. Nah, kisahkan ni, tu dia rumah lo pesan. Ni dia wiseng sana. Iya na aseng, sembara upesang. Dia insel eh nak ro. Oh, penjemanu kono ko saka. Nama lemakmu, tak mak meli di laleng. Kong kedoimu. Ya enggak ada iku senior. Kayak mana paja itu? Ikut tahu sih maling akka. Hei saka, itu kata kambil lo mali ya. Iya ku tanya ku min aja kak. Luremu di bolai syoko ku racun. Etene ku miti rumah lo saka. Emil lo si sepatu malu alu delingan. Ya apa tu tengai? Nama lama tanah. Tapa doi mana? Sina si kepeng kepabrek doi di bolai. Ya apa tu yang macuai pak? Beh pak ku majaan se di lompu no. Nang kesilisu, dos maku maja. Nang kesilisu, dos maku maja. Jadi di pemana? Pak nalanga lena. Sini na tak seli di ada sisa. Kalau mana? Mau bisa disaka. Lo mau pesurkan beli minum-minungan. Jangan boleh senior. Maling akka minum. Tua kada. Dia napa di ku kalau lo lalu as ku mak belanca. Agak digamu pikiri. Burna ko mabin senior. Yang kanata. Ini pesaka anak ni rujandai. Ne iya wong ku soki memen ni. Nasaba urancana lo kui ni. Bebe beti iku senior. Pero mong kusoki. Mana masih ngam bebek. No reke anak ku mutir wong ku soki. Dan ne biasa ya abang betul na jadi. Nasaba sion romo pilaken na. Di pegah aku. Tapi sepungan nama hati lo polakai. Mapamu le cem-cempan nyunyi ni minyak bukan. Ya mana miseng. Tapi senior, dia tak kata ke bawang. Burna mula tuana. Semberat tu apa ya? Mencero tak sih? Ya ufidami masa kapakku itu maka dah asal lo aku dari tawamu siapa kurang lain. Tapi kalau aku diong kosoki, dia itu gak seru. Ko ya senior, pajeni dolo mong kusoki. Pada itu pun perboting. Macam ada tu tak iya. Dan jemik masa ni kalau pengajar ka. Nak sebaya sen berjama di sini. Asal nak dongol je. Tahu apa? Siapa pun pelepuh ki. Maka dia di follow. Anak yang kena keren nah. Hei, iya kan hamis lagi. Tak pur komander narkoba. Sana mi tukang mandar narkoba. Dia minta aku. Mana kia lo minta makmu? Ni ko na ana. Sedang kapura na aku kur terlalu denu kulit serai. Aku tahan ki bawang, pa ikut tosi ansip. Memang ini hansip. Udah dulu serem mana itu? Yo, cocok saka cocok. Berarti ikut sepadu mancing hansip. Dan aku mau patroli, ngorok batu dah ke tu. Iya, mandar pakai jebuti ya sepatu dua ya. Ngomong sih dia matu lili. Yo. He. Iki biasa runtui bembe na sir puding betul na tadeng. Ko tanyi di saka. Ini senior. Mau pelak mak aku tanah ada misai. Ande ka bembe makmu. Tu ki sapai. Pada ni selisu. Kala.
Minta bembem aku. Baru minta bembem aku. Iya minta kak. Nah bembe ki ke Pak Bos. Oh di bembem. Jangan bos eh. Pesai. Jangan buat tiga Pada sepada. cara nak bembem majal lo. Pai madungo-dungo mana? Dalir ba dia ka mancan sip ya bos. Iku bebek itu. Tak perlu majal lo bawang. Kami meger bembek macam motor. Jadi gande mi bawang. Maksudmu? Iya semua sebembek. Iya, itu lah semua. Kita apa? Kami meger bembek macam bicara. Bicara gitu. Tim selok siapa mau? Sedek no. Itu bembem majal lo. Itu malah ada. Hei, magamemo may usapa mamu. Dito na sila riyang. Nabadir ka saka. Niya upida bawang. Itu tuh silar yang mau pecalak ko. Payar bembe di tanah cala. Itu malah ada. Iya kan deko. Gila bos eh. Iya mau pada lo macam bembe ya. Mas senyor, jom ko papaw. Aro, terus linggo nito eh. Kamu asas lari ama na. Kalau begitu itu mau kuya saka. Wah, mati senyor, lagi mabura. Habis mabura aku mure. Karena sa chonga, karena sa cuku. Coba tahu lagi kamu cina lain ya. Lo komande bolos sok talo, posok teru, papi, kami lamba Aceh. Pokoknya, ini bawang agak kiri lori. Kung kucina sa po macam mo kumibui. Wih, kumure, par sali dia bisa tumat tuh. Iga jangan biasa ko ye di kampung yang tanya lena. Ya mure sampah berautu nasu na puji mana mandre tawe de. Apalagi mure metode nasu. Pasti aja jinandre. Dia udik apa aku tutu tuh. Kung ko mo cina pawing. Apalagi malas ko tuh he. Sa po, di mo lo ketikang kapararang. Mana keperara lo kumage. Ako rasa do cina sa po, tunu-tunu pararang. Apalagi pa sa ando sa chapaw, ako di pa sa kalimo-lemo. Luwas man. Dolo mure. Dempo ka apa mo asa de? Kaniya sa po, para ramit to ah. Perara di mure. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kutama mantri. Wah, cakak-cakak ini tahu itu resep mulai sini deh. Sa po, o kapilo lo joko si runto presiden ina. Aga, persidesi. Si janji memang ko ga. Hama, sa po, limang kaling kapal itu suwan di banda bola leba. Pengoli kuro. Gua mau mure. Aku nur ya. Aro. Ya rumah sama lesi. Ang kaling bani saya betul rumah bicara. Yudi sepe, mana apa kero? Kamu puta? Dia mana hama kaling gede Andre. Masa perara selalu ditiga ngang. Kamu cina kira mana tuntun perara. Ko perara lo nandre sepe, jangan muselo. Mako memang ko salat tamu lati. Magani lo cede boleh. Elo wacuk panga kesini lo. Seti ula. Dia tuh nilu kami cica. Sembara tuh sedih ko yi. Mau mantri kemana dia kelinga. Aku rala bingung tuh kepala sama ro, ilale. Iku bapa le, ko melo mata po. Sepe, jadi balok po to matu yede. Kulok magati pa aja. Andre na balo de terokan. Ya terus ya mantri. Pelumpan ini kasi mon rokonya dia tuh kenapa tuh Andrena? Teratur tutumu. Tapi misal tuh di bola na. Pur si mandia son seneng son si kami sih. Jadi telepon anak-anak digagal na jama, solemi bawa. Alo na liawar. Nakuloy mandra apa karena digaga. Di bodi di tito apa kuro sepe. Papa dia tambah nam itu balas sana. Pada jampang. Ambo na ito, itu ada tungkay. Kalian si bola. Na di apa pak? Napatuju solel si lobatana. Nakuya pa mantri. Ilo nasa di palakay. Lo itu, recek ke ulu ro. Digagalale na lo rama na malakay. Weh, kuya itu na nae deh. Memang weh pariari mo bata. Tapi kuya mate. Pasti nang telinga daku. Matanya ko si samite. Aga sapa? Matanya ko mite. Ulas se, aga? Matanya ko pine. Ajedo. Wah, anak kacule bela. Pura ni sapa?
Udah biasa suruh Pak Ima letur ka. Tapi kuali tadi pas surah di Ambonai. Salami, magko Papa Ima mo suruh. Tanya mo lapo. Kuya tu tata jaji. Kencang pelece di sebuah. Koyak pui ni ro, namo malasay. Sanggup katungkay, letur pa mesin. Naku ang kalinga sa di papujim pa mantri. Di meto nagasoroko. Apalagi dia Pak pendek na sepe. Aja nung bata. Kumilo 5 juta, pag genak aku 7 juta. Apalagi 4 juta. Upak genakas ko 10. Tapi ya to kumilo 50. Dia mesti pengen mil 10. Ibarat dia dibelas sepe. Dia tu yang perlu lah ada apa kau itu Pak Mantri. Pak CD capu mato, mata buat capu mato. Ya kalau dia ni pepeng DC bawang. Ko DC peli lompitanya muremu sepe. Urusuna. Ba Pak Mantri. Asal pa ya mete gini dia musiala. Lece kakak seku. Kalau dia telur jawang, usah payah aku degaga. Engkau balik bola siapa? Nasa kapal dia disengi. Oh siapa? Oh siapa? Oh siapa? Oh siapa? Pasura kejala emakku siapa? Lo kamera isi untuk siapa? Oh siapa? Oh siapa? Oh siapa? Aja na tulis sobui emakku. Apa ada toko sedih dong guys? Sobu tahu. Oh siapa? Oh siapa? Oh siapa? Jika masa ngisobui emakmu, ikut kami tu dengan kamu jampangi. Aja muka pau-pau siapa? Andai ka deu jampangi deu joka konye de. Tomala. Iya bos. Dimeto ga babuami ko tahu acu. Lo sisa kapala kairo emakmu. Ajung ko puwi ko sepe. Iko lo makin lori ka. Mak dacok ni kira. Jelah boleh. Dah lo nak. Ada ketiga. Engkau balik ko mak aku dilaladin ke mapopo. Maltona ada di Pak Mantri, Pak Wasa sabeni Pak Mantri. Kan tu sedih, labu sih. Aku yang boleh. Kalau penin ke si mohon rukonya he. Ku tutu mata ko yang rumah beni. Tapi si bunga nak ko yang malah salah asu kita. Mana ke sama melasai? Si mu Pandri tutu mu kan? Dia temu sakal di lalang. Maka dongo kalau sakalai. Ya rola sana mamu. Anu lah seletang lati. Dia kepana ku jampangi. Dia kena teratur Andre nak apa deh? Nasi usur molo kemandre. Dia bisa yang keren Andre. Masa lo sikat timpu ni molo pun. Itu masa di ruang boleh. Rapin kamu untuk neraka bicara. Lo kak ramping aku. Magi ku dipala ke sisa dengan makmu supaya engkau purane. Apa ketu jampangi? Malah temangku ku malah. Iku sebuah mau. Dewa ni masalah apa kau menumplom tutum ko jampangi. Iku soleh mbak semua apa amanu seluruh randa dia aku tu iya aku apa kau tu. Iya kau mencek tos. Jalan mencek kau pelabak jalan mencek. Kamu kan loya iya. Anu dice. Ya deceng iku mu pak ikmat kita makin lama lagi. Ya apa laki matu makmu. Mamu tu dia mencek. Mereka yang mak aku ro. Iya. Malah tahu. Tema aku lo kamalai. Wah bonai he. Yordan rupi dah aku apa karo? Pak mak mau malah saya lo ditungki kasih. Ni aku dia tu mulai tungku apa karo? Wah, saya tan saku ya tutung kai. Apa sangat? Andre kona. Aku dia Andre. Itu mulai melesi. Berharap sedih lo Andre. Nah cocok nih perarang Andre nih ya. Ngeng 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 ngeng. Macam memang beru lah. Pak malas ini Mandre. Am. Salah kali itu. Yang keluar tadi. Bos, mau mana tahu jumu? Tilo loka. Loka seri kampungan, Pak. Siri ka malami temu agus Bapak Mantri. Timpu-timpu. Apa ada mana dia terus pulaki kan? Tunggu tuh rasa sabar rodo bos. Kusi alamat tuh mata si Pak Mantri. Kamu lemah tuh nih. Kalau kimi lo di makan di bawah ayam uang tak.
lepak aku tuh. Kenapa aku yang berdiri tuh? Kenapa aku tak lomba dia mau Sarah? Aku ada Sarah. Nakataga maceri ko. Di mana ada Ambonai, di situ ada Mala. Oh, aja lupa pada jin dan Jum lah. Di mana ada jin di situ ada Jum. Dia nya ciceng dia nudi. Ambonai ba nudi berangkat cilalin. Dia nudi kumaci. Ah, dewi lo bos. Nu tadi gua makan dia, malah lockdown malu Jum. Harus kamu cuy. Mala. Kada kumagi wacca kumaci. Magi bos. Tangi kumala wala padarane to no. Nih, angka padarane udah setono bos. Apa dan dengan kompidaka. Masang pier long kai belana to no. Kena bawa nanti malah. Pai sedih boleh maping uang. Iko wasem bajingan. Tangi ko wagi padarane no aro. Ini gato no to. Iya bos, dia ni gaga. Andai ka pur ko susu dia maku. Padarane kandun ni asen na. Lo memang kayo mancip padarane bos. Tapi peko cerah aku lo susu. Nang lo pemi menana apa maka aja ko iye. Ini roa semala aja na maci. Pak kapa jadi to ngadana sapa. Maka depan mantri lo nupi ni makku. Atade aku matu di mundriku. Masih rimi makaya lo mata de bos. Patinya kana. Hadi mana? Si patalu ki si bola. Jadi aku dek agak-agak. Iko menitu nudi. Tapi bos, kopur kama kada aja pabot tinggi. Napala mo to di pabot tinggi. Maage ni. Yero bos, jangan ngode. Ale mani ba mala. Iko puro mo pidana lo mo to haboti. Udah. Pati alo kamat de diwitai. Dia susah. Ngutang nggak bos? Tak aja cukup lah kalau masuk kampung. Lu kok tanggal seliwa? Bapak tak diseliwa bawa ni. Enggak. Perjanjian terima apa mau kerja mau putih. Nah, anakku mau pikir mak kredit agak-agak. Dan dia berarti kok Andre kok kamu orang kalau ikut dia asapa ke jalan aku Andre papa dia itu sih melasikat mau palong. Gimana Andre bawang? Iya. Macam cakap saru masih di ikut ni boleh. Nah, bos, kau jadi matu boti mata nekan reta jika asan. macam itu melangnya langsung. Bos, udah ini gaga nama mati lampu. Jika nelo aja. Suri cabut tu malah. Pai dia guys aku mau di boleh. Malah pada aku. Emakku aja nasi musuh rumah surah lalu. Mana tu bos? Pamak ke depan nonton ni, tu tagri biasa masuk sifat dua. Sedih dengan emakku. Tadi calah. Ada nak surah lelen. Jadi aku dia nak surah lelen nama tu mati kat kampung tu dia. Nak sedih dengan. Baca kau ya bos. Aja ni macam. Sini le, aku bawa kau ya bos. Ondro nugu tu, andre nu mana nugu tu, nyenyo ni agak ilmu nyenyo. Baca kau bos. Siapa? Di sampai dulu na. Wah, mereka apa perlu ada mereka murah. Mari don rumah dulu. Wah, jadi siapa? Amal selesai tu na. Tengah murah. Ya kamu tanah kilengnya deh. Kalau aku lihat bola mau pergi ya ni. Agak telo tanah kang. Udah kiamat tu belana aku ye. Dire murah. Sepotong itu rupa berseng di lalu nama pura lisena. Di rumah mali loli di bola mu. Aja pergi. Asih wasong aku he. Berawat di matu di nasukon ni sih. Jakam na siapa? Iya mau siapa capur orang ni. Kayaknya tu tu. Iya sih paling si padu kibadi boleh. Hai siapa? Bisa mau kung kapamanter lo kami taka mandre tu. Aga, mandre toy. Ya awasan na timpu ko bawang. Bawa siapa? Na timpu muka. Kuya na timpu be kecice. Ay na be kepala timpu timunna. Oh. Si makir mah tokar lo ngati kumur. Mana kata petali tere unases. Ler ko ni. Tapi dia tu nak kuakam parang, pamalasa ki. Sepotong kakabata reki na malaski mandre. Ternyata pale. Ibu jalili sasing di boleh. Padahal kopi dari siapa? Maka dia masuk ka. Sekali lah timpu ka.
timpu toy pa mengelola negara ini tekan mandre. Jadi kau kue timpu kasape tatang bagai apa sama kana. Pak balik meto paman. Mulu-mulu meto ha. Dan kena dari bulan apa lo ke kue? Sepe bisa apa do na? Kau nawan ya, ambon nih. Yang bagaimana sung? Agak si malo ko ye, betul nali isu. Engkau pidaki mure. Tapi maja aku ye de palu apa lesu. Apa boleh meng? Hei malah, jadi emang gampul ada kira-kira om kue di boleh. Ketua seliwang. Mesusu pas apa? Pak mana? Nah, mana bertiga? Apa boleh matu kalau ko ye? Tabe mure. Engkau kau ye di watung kemelo kaplet tu kaki mak dambo nai mak ko de nigal. Tigal. Apa? Habis kamu. Jolo malah, mama sudah ini gagal. Jolo mure. Aja apa tadi dia pun tu bicara aku. Malah, cukup aja si mak bicara repot. Apa sisa tatong sama kepala bulu. Siapa nak lah sekang. Maksudku ambo naik nasalai bolana nalamana care-care na lo nasalai kamponge mapak karo pas apa Mungkin si malah mana dongo-dongo selibulana. pa iko pas apa lo ko rampeangi maka lo ko pabotingnya mana jadi medei. Wah, gara-gara ya si rupale. Nama kamu bohong kita niro. Iko pas apa memang mau ala bunga bongai. Tapi ale na napata maala lengati wi. Jadi tergores si hatinya. Ngodong-ngodong me tuasa na anak ero. Nang kawasan ng mak na kasi malasa. Mana kamu sali boleh? Nah, sama dongok mito pas apa. Sedangkan kalau itai tak pernah itai bawang alena. Naya pati ka pas apa mure. Lo kak mace di mana nih lo pace kak sini. Tahu aja. Syukur kung dia moce. Berada itu apa di kampung nate? Masalah na pas apa? Kayak kalau mah beni. Masih rime mana ya beni di bulan ambon nih. Kau digage. Ku pada doka bawa mana? Ina asaka mate tu selingkuh. Ih, selingkuh tineran pe. Nah dia pernah malu temim. Dia tu nama lah. Asal kalau mau kuman jajiana, namo jatinya jajako. Asal kalau mau kuman keling ada. Nah ya mure bang kelingnya ka ada. Jadi bawa yang penting mau pandre muka. Sembarang aga kalau surong ka. Itu mana puji kampungnya siapa? Mama dia tadi napa pon? Wah, ajak tuh apa sih kamu bre? Malah antara analis na. Oh iya mak. Dia di tekor celelor menidaka macam jana. Apa mak ni? Apa tuh sih ku pas serati. Lu suran le ko. Siapa arah kata mu nih tidak apa jahajina? Dulu murid, mari cek pikirin ro. Dewe siapa angkana orang apa mereka? Nama dia tadi napa pon? Jadi mau play apa murid? Iya pejaji nih. Makan no pemantri, makan no. Mitin tuh cadi. Wah, disi mah pakar Pak Imam, Pak Mesiri ki sedih. Kan digati. Sabra no pemantri. Dia tak boleh tahan ki. Dia yang boleh. Dia tak gawita. Dia ga Pak Imam lo kesompet. Hamba, abang apa itu nak? Ini teman boting. Apa aku nurut apa Pak Imam? Dia ni itu Pak. Sana nengkai pasti ni itu. Cucu itu tuh siapa? Iga pula lo jadi walina. Iya apa Pak Imam? Tanggap sedih. Kedua tuh nak siapa? Iga apa jadi?
Malah nak apa Pak Imam? Sa, gigi pamantri dia pada pamulai maka dinisa. Tapi malah nak tu mabila. Pada mana ya Pak Imam? Penyemani aja jangi. Nure, aran jangan lelekak marah nasi mo. Dia tanda keku bila. Wah, Kepala lagi nak. Dia perlu dimantut tena. yo. Atu kan cuy jumpa pada cecengin nak. Pemantri mata anak tu. Wah, jangan make bicara nanti ke tu pai mangi. Pak aku dijaji kau ibu tua murmuru. Pada cewek pemantri. Mana kelewat tujuan jerimu? Desengi Pak Imam. Pak Imam ni tak soy. Sini no tak kali 57 mana. Di pamantri. Cica itu per. Urnya akan aku tanah ranjai magalo mo gamaga. Jadi ni silip tujuan. Tujuan sih kira tak kali lagi. Anu tu, mana pak kau Pamantri. Iye. Aja mau balik. Kalau letu ni bicaraku karena Allah Ta'ala. Ngapain dia mau balik? Oh. Itulah dia ni nak pergi jam masih. Kecamatamu Pak Mantri. Yang digalimu tu pagam musuh Bukan kecamatan mau Pamantri. Wah, gue lo Pak Imam. Mana pergi keluar mata lo kan? Tinggi kalau kawin dia. Ya mata pun nak boleh koi. Nanti dia pun nak kawin. Sok-sok. Oh Pamantri. Upal lebih nengak ko. Anak makun rena bacotang. Ritela iruleng. Musompai patapul eparela karena Allah Ta'ala. Sa. Magi. Jadi ni. Ni Pamantri dan sekawin. Dia memang nak gurui. oh. Gara-gara ini Pak Imam, pamacup kesi. Iku nurek just macup ke apa kerho. Ulangi. Oh Pamantri. Upal lebih nengak ko. Anak makun rena bacotang ritela iruleng. Musompai patapul eparela karena Allah Ta'ala. Uterimai lebih dengan naruleng binti bacotang usompai petaplo apa penerepa na karena Saleh, mana engkau patapul apa penerepa? Iyo, dia pun nonrok kulon mak repak. Coba sih nak kerapa aku ya. Kerapa tulung. Mana? Ang kanyingat tu na. Jam apa ke tu? Selota kue kawi demisan. Cicep ya Pamantri. Kalau salah mopi, siapa bani manglengi? Dia melo iya. Dia kecil. iyo kan dia cini. Anu ya Pak Imam no ai. Mana kuali pemapado meson ni. Motor apa dia anak. Gempu yang kenapa? Cicep ya Pamantri. Oh Pamantri. Upal lebih nengak ko anak makun rena bacotang ritela iruleng. Musompai pataplo parla karena Allah Ta'ala. Uterimai lebih dengan naruleng binti bacotang usompai petaplo parla na karena Allah Ta'ala. Sedih ya? Apa kero? Rendah sa Pak Imam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikut pukul ko ye, rada tu nama cenne sahwa ko. Ganyan mo ko sa likoy. Ako bos dia aso. Mupoy. Ruko mo to pasakir sama. Udah agay, betul na. Jolo sama. Mula sabi bos eh. Buang keling capada culi. Jambat tay. Wah, tapi jambat tay. Joli tolok apa maseng? Nah, dia tuh. Lebih. Sama kalau pidak ko. Jadi jam ruka. Iko gaji mo di bos eh. Kurang terima. Yana tu kunra TV ka masuk serak si babi ni. Paduang pulen dia nak kiringangi duit. Iku cara bos sih. Dia tu ngaga pengertian na. Bagaimana dia miloi? Urui lu kunra tapi napaki sigere jolo. Apa lagi sih maga? Ada sigere pabur papatan yang bebek. Dia nak cowok sama. Woi, ngero. Lo perlu curang linya. Kunra bos.
kamu. Mal kok. Gaji ni naik bos, alangi. Oh, gajimu. Yang berapa naik? Harus sama. Angkel ingat sih. Dia ni kediloy. Yuk kemai. Loh, kok mana ni? Reno. Oh, bos. Gajimu boleh mata tera kunra. Papa lo kor tu boleh. Aja apa kor pengen. Kaya lo jantung kak tu. Di Salma bos, curhat dia dia. Masalah gajina. Ini kagak sebelah cibinena. Iyo, tapi dulu mo. Milo mah deceng. Tapos to jantung kaden re. Maga nih. Baka dia umate. Deh bos, dia dapat kerong ngata dia mau laki. Iyo, sudah mana beli lo lagu tu. Sama kapan dia lo malako. Harus sama itu sih. Bos ya baru dikencang-kencang. Kuni itu kima sabra. Laki dia lorki. Mau kami itu ke kunra. Pakko caranya kun radi. Nah, boleh kadi laleng. Nanden gawi tu doi. Tapi ku perlu ada ko. Aja na play ko tu kun ra. Aku kami reng ko doi. Pakko cara ulir runtuang ko doi kasi. Oh, channel ko tindra bos. Pada itu perlu doi Salman nih. Tinggi ya bos, kunra bos. Oh, itu dia mak kada. Aku masra gara-gara itu ada gini nih. Oh, dia urus bos. Nomor malah ki korodo. Dia urus bos. Hal ini dia bos mata teh di awal. Yang kamu bisa belanci ya sama. Ini kemudian perlu doi. Wah, siri kau sedih. Kunra, Salman. Kamu cerita sekak matu. Kedeng kau laku ke jingu. Wah, bangsa ni lo cerita ki bos. Dia enggak lalu. Pada juga lo di kampung ni. Lebih biak bos. Bloki Mesiri, leleng itu si Risang. Apalagi uni itu bukan dua si basang gerak di kunra. Di kamar tu di mana bos? Oh iya, sama walu pai. Pantas siapa doi di lala di gaga. Engkau boleh kue di lala bidak aku. Wah, jenah bos. Iya Taruh bos. tu doi. Iya bos, sebetulnya kalau di Belanca mantu, ketaruh nih bos. Iya bos. Iya boleh. Pai doi lu untuk nanti belanci kun ni. Bang kota bos, lo beri. Iya bos. Udah pauna lo bos. Wah, itu apa? Tapi engkau baru-baru kulo kesinga kau. Muhammad dewasa nelo kotai. Tak terlalu gaman aja na. Nang tajar lo. Ini suping aku singa kau. Ini kalau ada li sepinga tu bos. Patah luga ni je na. Salman, tu li zona. Waduh. Gimana nak beli bos? Mau pergi mana? Ha? Kelopi kau bos. Entah nggak kak? Tom cantik kok. Cek lo tuh mau beli su. Selalu tak pun cek kok bos sih. Masih ada kepakai keren. Itu saya kunra. Tanda-tanda ini tuh. Kalau mata Andre, aku tuh tadi teh. Terakhir Pak Burnya lu bos, bisa kan. Ini sini. Oi Cambang. Embeb, ayo tuh. Itu gambo nih asli kampung nih. Wah, ini sih pindah ki Embeb. Uang kelinga cerita, mau tim mana sih? Nalai na digagay. Jangan sama sana pikir kila ada ma. Jika tulolok ka pasti lisui. Pada gagani tidui. Inaro ko si panawana o kamala. Tiga roman re. Tapi ya tuh ma matanda itu akalan na. Dia agalala lo mati teman re. Tiga lo ko din mate. Kudi ata mare ponna. Dia aswat tuku silo. Liwalu pun na parusi selo kenandre. Bayar dia akalan na. Saya pimlo pumato aruma to nandre. Jadi ko pecito komandaru. Dewan raru ya. Tapi kok kasih buku jilade. Apalagi kok dipisilongi keca. Iko si padua. Sembara tu ditemuan re. Sempat sih hal yang sembarang. Kuda ini gadis sembarang, sembarang itu tuh. Iko, lu jago sa di motor bola.
Kami sama sujok-joka. Dia tuh gago versi lo aku masuk kama napa capu tuh ni bensin motor warna bone. Di apa lema? Digagre yo aku tening. Lo ke di pamanteri mulo ke milau. Awi aja bawan na pabu baru. Usiri ki. Itu di segala aku. Lebih tinggal. Baru bocok baru kele-kele janda mako dirulan om dirulan tama kideng ditutup goncingi kalau bisa dibawa keling seramun di langsung kasih lima kecil Makon di makalimu di tangas so. Malasa ko. Kapalay malasa kundi kepoi pangkana makuk ko di pesa ko. Agamu emang kepadiran di. apa di mana sedih utak keleku Apalagi apa kurus ramun di. semampu lo kakapang pala paratain aku ternyata tuh mau pergi deng dia sediasai Oh, iya di. dia sediasa pi deng Dah sepi. iya deng deh tak peliwangi Mana kemas tak peliwan di. mula nih ditanya wamu mula bagi darah dia melepang-lepang Macam tu aku sedih mabongan di. aduh CDI Ngono kak sedih tuh di. Suntik sisa ko paling di. Berak megati ko pa aja. Badeng, tapi ada itu lo disuntik jarum. Lo kan disuntik kan udah. Wah, ini kepenasa tuh bomba nalino. Sandi dendrek muak ke dandi. Magen itu deng, tapi sedih. Aja nih di, kayak mana itu? Deng, teh kalau mau TV, aja nih memang kakak masuk, kan di kamar aja. Aduh, akit pak. Akit, top tambah aku ketuk. Kenalan aku perina. Amal mah tindak kero di kamar aku. Kamar enggak? Kamar nama aku ya. Agem mama, dan mamu iko, anak di teko. Deng. Jahat pa bupati ri. Tonrana pilih. Ini jadi pakar na kayak udah kimo tanah aku. Tinju ya ganna, paling operare. Coba lu kumat seluruh paku karo. Iku mah ketok. Sakindi-kindi dari tangas toy. Aja tak mau julu-julu bawang. Kayang kana orang neku. Makin mah pakero. Pasiri na tuh. Iko make to, witu pesawitina, dia menemam paraka. Ura nih, alu peniro. Tak boleh mabura kateng, kamu dekat kak. Malah, baru diwani bana. Malah kagol sebete. Duit apa lema? Bidang ini lo na, surbani cata sengaja di wajah Iya mah. Hah? Ya, jamin reng. Dem siri. Oke dia agak. Oke. Iya, aku duina. Makan no mak, dia si dimre. Tuh kuno. Mae, dia tuh juga bensin nomor teroku. Lo kuno, alal jolo na. Iya mah. Hah? Ja. Andri kima tuh cerita. Makan depan lalen ada pak menteri. Oke. Nah, pesan nih, ada nih. Kong ke pasusun ada bawan nih. Iya. Malah, dia tuh kepetatin pawan nimbang. Pawan di Jumai mah tuh. Kur pesai loka, mau bela-belai. Iya sih mak dah. Nawan nimbang mau salah per buka tuh. Katanya tadi tenang dia pengertiannya. Elok kenapa le?
Malah likas sopnya Dina. Yang pakai sayap. Iya, Mak. Hai, kesina. Cilaka apa tuh? Wani Jumat ni matu. Terpaksa mah puasa ki. Lago, otak nih. Tes ya gini. Ya kudu mau bawa ya lago buka mai. Subuh minin apa kipi jema biliar. Boleh beti-beti ku iku patu dengan jangan ko. Igu emak kada jangan ka lago. Itu ya usah boleh. Panas kata jangan. Dia tadi ku lago. Pada seminggu kita jangan nama usah bolang. Makanya ya kasih. Tales stabilku, nang usah bola aku. Agis play malas sa bola mo. Nandi temu jangan. Stabil mo ko. Bebe ko iko. Ilo ibu tinggal maku bajingan. Ni ada welo ku iruran inersiala. Pamapetang, punjat apa na? Oh, ang kelingi keriba doon nito. Napoli ka biasa tuh nama paklawi. Napa masa dingi giri yang maku sila ambok na. Nandi giri na malasa na mati. Suan ni pimbe ke pasi bawa ki. Macam tu nak pajang. Ajak mu jangan lagu. Kok jangan ku seleti boleh. Tapi kalau kau monroy ni? Ya apa made? Iwi cijang ku apa ku lagu. Mapa mula mo to ki biliar ba matru-teru di penang kali Andre. Oh, malupo ko lagu. Aji ni wana sunga ko. Aglo mo Andre. So ubi berobo kepurung. Berobo na. Ay jangan ku iko lagu. Padiga kompro. Dia kompro lagu. Iko lagu aga pre Andre. Namuli tulat tu makoko. Mandre. Depa. Rupo ko di. Mandre depa pur mandre. Mandre ki. Tapi lo mal. Atau mandre ni makoko. Tapi digaga. Tapi lo malah dia kompro. Andre basa di pelaku i. Kutole. Oi, ka? Kutole ka lago. Tapi kecolok mo. Kecolok ka? Melampi-lampi malah lagu supaya miti temiso. Ani lagu. Nang ketole apa ketu? Nang tole ka bengen na tu miti. Daripada dia matole. Belum. Gelom tu lagu. Gelom tu rumpun na mega mato. Mapa pau? Kena matoli apa ku kai? Seminggu ya lagu. Komon rumah aku ke seminggu. Fokus kama tu sapar aku. Kalau mau pulang go. Yo. How dia muli sulago? Nanti cawur mirka sabeni. Capura di lala lagu. Andriangnya di wani. Andriang utar lagu. Riki piko. Tole apa ku ni? Akai bengen itu melok kamu pulung. Kau beli lok maben ni. Boleh aku tole mabukku. Namu telegori melongat tole itu. Tapi nemu kapa muli kalau kebelah lagu. Mesiri kakak apa juga. Pamak kedematum mamu. Tegi si muruntuk sapi semi. Dua lo lagu. Dua lo kebelah. Cakap lagu. Kau lada aku sedih ko.
sila lomo maka ada lago. Sapu sisa sih. Macamnya ku sih. Engkau pada geretak aku. Dikah deh, berarti dia sapu sisa. Jumpa ke tu kalau go. Ko demelo di asek ko, masa sapu sisa ki. Ya apa made? Ya apa? Ondur no ketu di boleh. Ya apa made? Ondur no ketu, ondur no. Aja di kemede. Iya apa? Lagu. Dia semua ni lagu. Jackie Chan. Betul. Bruce Lee. Ya Allah. Dia metu ya. Dia ni kalau malah keluarga kak. Angkat si wala sapu sisa. Dia sini ngok kak. Umur kata pediku. Umur kata pediku. Upri. Upri kata pediku. Ma, agak jangan bapak di lalu. Aja magi pasangin nih. Kapak sih mapalagare ko ni wi. Mana ko palay? Nawat pa buo sih. Iya na Rona, iya dito sa di ko pala. Ali na Tommy. Ano ka pa tuma? Pala puli lalang. Panas dalam. Pamak ko no, amis tangi ko pa ko ingero. Kuno ko man re. Di pa mo. Kaya pa wala ko. Apuro ka na siguro yun. Lah. Bos. Bos. Jindi maka do malah. Paduan peni muka bawang. Bos, digago oleh-olehku. Nah ya naro, lipa kan terlalu meling aku. Ternyata mati geri rupa bulu oleh-oleh. Iya boleh bos. Yang penting kan ilis. Malah. Iya mak. Mak. Malah, oke mana aku timpu ko. Betul dah ni. Ngaron na malah ketatong si buammu. Ambo na mak. Ambo na inga na malah armadora ke dito matuan na. Ambo nei arupura mu tampu seplose diuleung ngase resona. Aru labo dicedina metu mak. Oh, cocok nih. Ya metero. Tapi poler malah. Made apa pau? Anu na dekang. Dene lo mita maana boti si bauran nene cece. Iya na malah. Ya menjuala ada tuh. Nak kedakku. Andra ko na, muso. Di runang. Demi tobenge. Anal pa mandir ko niya, mak. Mana mati? Mana balik aku tenaku? Mana ke pak mantri ko bulay? Ya kaya mati. Tuni bulay. Ambonai, tenang dulu, bercerita penyewam. Aja mitra ada sapu. Kenal pak mantri bulaku. Urnika wis lo ngemam. Oke, ready? Kamera rolling dan action. Ai, mas kandang ayah Saka. Ada gak sih senior? Tok, udah lotai. Ya, mas kandang ayah. Action. Kau itu warna anak Saka, rasa minyak buka. Maaf ya sini senior. Kau diterus dari manis. Deh,
Aja mukati. Iya. Pesai. Iya. Ya, kalau kecau tu ni mana? Okey. Ya. Jadi di mana? Pak nalangal na. Sini na tak seli-seli dia ada sih tak. Kalau mana? Aro. Action. Siapa tak boleh kamu cina lagi deh. Bolosok telo, posok terung. Yo isa mana jamir mure. Pokoknya je gami-gami na tu, pokoknya gami-gami asan na ya. Action. Wih, kumur. Namun papa, sa di demisa tomat tu Ali, nandiyan na biasa ko di kampung eh. Lupa. Kocir luka-luka na ano. Action. Ya terus ya Pak Mantri. Kalau lupa ini kasih mau ruko aja deh. Dia pernah aturan Rena. Makan mama coba ya tulus saja. Masih lengenya malah. Oke. Malam mana akhlak? Kamera rolling. Dan action. Macam ni hari jam. Hari lebih. Jam lebih berengsi. Kamera rolling. Awas. Dan action. Ajak ke muka putih prol. Kamera rolling dan action. Ajak muka pau-pau sapa. Andai kan deu jampangi deu loka konye de tau mala. Iya bos. Arada mangkelinga mata mala. Luas besar lagi nih. Ready, kamera rolling dan action. Action. Musompai pataplo aparpa. Action. Karena Allah Ta'ala. Sampai masa. Dewa cik. Action. Wah, agak nih Re. Ada Re. Wah, bahasanya jalan ciri jadi tiga bos dia enggak lalu. Aku di Iya, aja na dilo na to salma mga ngano. Dilo. Aduh nam galo. Action. Kan yang ketemu padi deng, biasa-biasa Oh, iya Di. Udah biasa pi deng. Hah? Dasa-dasa pi. Iya deng. Wih, tak peliwan ni deng. Mana kemas tak peliwan Di? Lamu-lamu ada di tadai. Wah. Nyawa ni. Jadi tanya nyawa mau lagi. Ada rolling, kamera rolling dan action. Bago. Oto ni. Tesani. Cut. Suara. Sedih mar rolling kini kemori apa bro? Ulang. Jauh-jauh kan. Action. Sesuatu ni pun dia kepas bau tu, jadi macam tu nak jangan. Iya, cocok kan lah.